Pinabalevu. Dorka no dokana no munindambe. Sin karora onandambe. En sabangan din taga niuti ni singata munina do vale. Unno kasaranga. Hindi na Inak. Au kinda ba kental na karuni sesen mo. Ngona na ndo lutanga. Sandarai do timai na vitu na ulu ningata. Kene be tu doko. Na bula mambula taka merani onganga kina. Mo bakan bula taki monganga. Kila de eroni de lansir manda. Gori. Don donu moni sandokai. Ton tambi tunga to lansir manda. Tamai ke mami walo malangi. Sabarom ke mami raida tale no baka sama. Me tumberi ke mami ka barote ke mami tiko na ngongo. Ni ke me wawati kono nom ni leswai. Ken kerene alota me tumberi ke mami saka chisu ne mo. Tua na soti na dana William Deva. William Deva ko ala kona karuni bollipu. He signed in as a medical corps. Ko saino ko na medics. Sa katutu nei balu ngai longa sa windo na turanga. Mai na budi ni balu. To sa kadi na medics mertole indreti ko mai. One of them was 21-year-old Corporal William Deva. Sa redo ko ni samabu wana nono to chaplain. Arongo ithide no rona medics role ko tika mai. Role ko tika mai rosangai mai.
Lumata na sote. Meru reida na mabua. Kamu rusare de kina mabua rusare then sa lebu nan rasa lako. They knew that the chaplain was going to go. Chaplain tala nga sakila kwa sana mati. Chaplain sangai tara na lingay deba. Reto ko na lingay deba. Please, my son. Last night I had a dream. In that dream, an angel appeared and told me that I had to make you take this Bible. Dona wala tambulela ya tiko na tanga ni sote ni chaplain. Sangai tunoko na wala tambu o misulviku. Take it, my son. Please. The dying chaplain said. And as the battle continued, Deba was also shot and believed to be wounded. He was pulled back to safety, and the medics examined him, ripping open his shirt. To their surprise, there was no wound on his chest, but they found this in his shirt pocket. Kona ibola suliobo au chaplain. E lau nga sawa Deba i e lauta na ibola tambo. The Bible in his pocket absorbed the bullet, saving William's life. When he took the Bible, he saw the bullet end on Psalm 91 verse 7, which says, 1,000 shall fall at your side, 10,000 on your right hand, but it shall not come near you. Nambala ndo nondolu ne lingamu imawi, kati nondolu ne lingamu matau, ia ena senga ni adobiko. Just because of that Bible, le tao nang saunita kaya nang tiki ni bola tambu sarangaya. Weekend ang le lotu ni kabitu le surama safety of abiding in the presence of God. Tu sabulio tu sabitan no tak sarbagali bodi na lilo malang o de senga. Gonga na kiniwali. You need to be abiding every day in the presence of God. 21-year-old Corporal William Deba, Bambulay ko na iboltambu. I am welcoming you into this battle. Battle with our enemy, Satan. And the only weapon you need to take in this battle is your Bible. No mo bosa ni kalu. Na bosa ni kalu ito mo marroya. Na ibola tambu. Eyang awi ko mo marroya. Your word is a lamp and guide to my feet. Search the scriptures, for in them think that you have eternal life. And they are they which what? Testify of me. And John 17:3, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you what? You have sent. The guide, the Bible should provide you with directions. The Bible is a protector. The Bible, we need to depend on it. 1,000 may fall on your left and right, but it will never come near you. So we need to pledge to the Lord. A revival of true godliness among us is the what? The greatest and the most urgent of all our needs. To seek, this should be our first work. Sa kalunga tanatamata sa sabana non reisulo meredaba. Kania bagay tauke na kaunimbula mereduru kina matamatin koro may naloma ni koro. Oira era kania bagay tauke na kaunimbula. 2 Peter 1:3-11 o kila ni wasawili tin tikinango. Ni sa sulia may weekend na kalu na nona kawa bakalu na kakedenga yanga na nonda mbula kay na nonda lotu talenga. Kasa kadi weekend na bunua bakayukuku na bunua ni bala binaka. Asoli may kina na bosa ni alala satalei. Menda rawata na bika sa bakalu. Monrota ni may nandung tukali kay nandang ngandira. Ngumo tu bagalebu kin no bagay kurita ka na bagang bauta. Ena daba. Buku. Na buku ena daba. Wala malua. Na wala malua ena daba. Bosota bagandinde na bosota bagandinde ena daba. Ndaulotu ena daba. Velo mani bagabitadina ena daba. Yalo loloma na vitu na kaungori. Ke rao ni ndau da kapa mai na ngaunango ena nonda wara ki karistotiko. Menda deitiko na lotu ena bagang bauta. Nio sa lotu sa naada mo buku. Na buku na rerwaka na kalu. Na iwala malua. Na bosota bagandindena. Dau lotu. Na velo mani bagabitadini kene alo loloma. Kaya baka sa tunga weekend na bika ungo. Ka sa tumbu medaba. Lebu
e na ungeti kenda menda kakuani hude sa senga talangani dawa tawa bua enda na kila na turang ko Jisu Kristo e na senga ni matamboko se matambuawa sawa sosawata itu nanon dai wala da san donu na en donu nangainda ngumutua tikonga donu ngainda ngumutua tikonga kabaka taundita kana numundo kadiri kena numundo dawa dita ki dona senga sarami bale roda bana kem turang kena marama sana ngai soli kina weekenda me rawa menda duru kina mata ni tuni kalau ni nonda turanga kodei Jisu Kristo yene ada na ngau memori kau sobra kana elongu kibera tomate kedenga choeli sa bagaritango asa ado tia na ngau pentiko asobra ki na alo tambu era profesa ki num dongan tangani ngone lewa orum donga sir tandra taka so na tandra orum do dorbo wer na raide so na rebotu wer tanga na tamata ken banda kau sobra kana elongu ena ngau na koya kabango Jisu no bose yanga be kemdo meula koyani ni usanalako au ngai talama be kemdo indo na lava ia kebaka kausa sin lako kebaka kau sin lako yani kau sin talai ko mai be kemdo ene ava mai indo na ngauna ena talamo ko indo na dauni be waga de mui ini sala mai ko koya na alo tambu na davo koya vuni kandina na dava na mai da kabo koya ena tumberi kenda na daga ni alo tambu tumberi kenda tiko na ngauna sarangango to vitala tati kuna katu senga yana wuli senga tarayoti enda leba kasam tati isa ya wi badab gonga na kena ngam sala wa tarana numbula me tumberi tiko na alo tambu na bisinga wa tarana numbula me tumberi tiko na alo tambu na bisinga ni sabi na kata na kalau me bota kila ver na kena baga indina kena tale ini daba kabunyo go na kenra mali na be maten tuongor na daba Kristo tiko ibe ina wali na Kristo lo manda ongor na kena nuita kina kalongata ena be sing memory me tigo na lo manda na Kristo Roma na wastilga tolu tine tilga ba daba ka rotolu iendo na baga isulu na turang ko Jisu Kristo ka kakonia me barau kina ngangande dani yango Kalatia na wase tolu tine tulu kabitu ni sai Kristo ondosa o ikemdo yandu asadaba iendo kakoni bagarao takana daba o koendo usadaba meado mandana ina walibu to bitama tati una lutanga sengeyoti enda vedi dexarno da bakasama iso ya umbe ka una bakadap una mbula senga sakena benga uni sala kede ngorani ona ganga kina rawatanga na lo tambu senga ni tukuna senga ni rawatanga ora senga are ngor kare senga rawatanga na lo tambu sione ena rawatanga na lo tambu ena motivo sione kor kaira ranga rawata senga lo tambu nga rawata doka kuni bagarota na lo tambu many a times we have grieving the Holy Spirit inda bagarota na lo tambu boleta ninda sangata tiko na kabina ka inda donu menda da kapo kanda senga ni da kapo kanda senga ni wa muria taura matua na watu sana nonda daba kame kakuani ni salon dina kokoya sadaba menda vei wakana numi kenda kabakai kenda menda vei wakatakatai menda daulo lama kai wala binaka tina rusa rukeli mokore muni ka ruo tolu na wale brotekeri na daba ya na lotu kaku ni mbiuta na baka songo ni bata me baka na wala ni tamata iso menda vei baka masuti tiko ia me baka daba misa doreida sadaba ke dona kan dona me daba lebu na tiko baka songo ni bata baka le lotu sabola kan lesumengo aboleka kana voltambu choni sanga ya voma ina ngauna erna lotu baka yalo ka baka indina bitamanda koira sa lotu indina ni sangarak tamanda me baka ungo koira sa bodaba lotu wa na message kadi bagati orto nangilo seletolu the screaming angels message that concerns your destiny matenenglo se bagarita kaya kawore dento tentalanglo sabu kana maliu ke lo malang ke burubura ada betaura
tu bina ka senga ni otirawa me buno ta ki ber sati ko bura ber ke tanga bi maten tu bi matangali di bosa ke ngana daba tamata kaka num domo lebu sini boso kaka na tagi ne tutungo dore bangana kalau baro ko ni sa dama ngau me daba iyan do baro ko kambuli lo malangi kei kei no wasa ke daba buru no ngo ndo na tu ndo me kalambote na vida ni sing sawa te rodi na Facebook na kena kamati ndo na tamani vale bagai tamera mayongkong kalau ngate ni te runa singa sarga ran control ta na fire na kama libungo kila na kama ni ndo na kama na kena tu kambu ala revidi na tamata dina kama nandra mai bibili tu ngamba tini waitui era vidi na tamata rangai vidi na bokete sare na koro indalana era ngai vitu tanga mai na ka me mai sui nandra tu ngamba tini waitui e na waitui tu ngaya e na ka e bina ka ti milaka na tu tini ngauno ko sebo daba abono le bunga rawate ara endo na mate no saka di bunga mo le bunga na ngauni ni taniela verto na letol saba roti be kemdo ko kemdo na tamata na le ni be bunua ke na dui bosa ni do sarno da no domni connect ni bitini botangi na api na lal ni bawa na solitaire na paipi ke na ka ke nga sarno bina ka mondonga idaba ora ngona tu na kahiba kimai na tamata will comply to this message and ala ko na kene tu inda duba erto sa duba tu na la ke de me Jerusalem orto me letro orto tu de tu ngera posting me rodo tu isetreki imesake apa tani ko kam do senrere kan to posta letol aga brido wakina na wasaka mengo ngori sini me kalo ia nakana tarekenda ne tu tingongo ia ko koesa senga ni duba somu waro roko na biu ibei biu na tin sio ko akina lomo ni daba lobo mbuko wangar to abirta kina letol ngo lomo ni lomo ger to kama senga wata ki taniala wastin karua ia ena ngauna koya ena ngai tu zake kodi Michaeli rabana da kabo Michaeli to takir nona tamata nai ka tolu ni lo se sakadibaka sambal na korle buku di ke baka indon tama charot na kene bata kili kina lingana matau senende na eno ngunu ko ko na daba vunru ni kalo sobora kene bilo ka sengi wawai gor na tutu go don mi kadi baka tini kwa awa se bola sarango ndona ngona da mai kino presidenti Ted Wilson na tutungo breaking news: the Pope is urging the US President Donald Trump to pass the National Sunday Law this month. I'm beating Ted Wilson. So the president for the GC in Gekakoya appeals to all the SDA members around the world to pray and have a consecration and revival and reformation of true godliness with 7 in the morning, 7 days a week, 7 in the evening of prayer. For the outpouring of the Holy Spirit in the form of the latter rain, for many will be called inward in faith. Tonangande manta na ibola ni iskeli. E na mula rao megali na sui kedengo. Choni wasewanti na sukonto ke sukonto lekaya. E lewa wandina tana nukuwasa. E na lama ina ngau nando na senga ni lotu kine vei tamanda. E na uli bonuongo. Se mai vei. Do na lotu veko e ndo sa senga nikila. Kema misa kileko e kema misa lotu wa. Nisa tumu mai vei ira na kai vei. Alright, ready iskeli. You worship him not what we know what we worship. For salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and inward. Binagana tamata na lotu bagayalo kabagaba. Bakaindina. Lotu bagayalo kabakaindina. Kento na kamitu tikuto kento nandina. Dina? Yana kene alo warai. Darai da sona bimata lotu ngo tikuwir na alo. Esengwir nandina. Usanita kaninda na lotu bagayalo, kene alo, iya me marro itu kina nandina. Iskele wase tingabitu. Santana raida manda ne talongo ambletendo na Buddha ni sui mamada. Ni sabu aturi da katale mana sui mamada. Membula.
sana bula takitale na nonran dinata na Israeli na vosa ni ala nikalo veira ambuda ni sui mamada rodan tine rua tine dua sa tivia una linha choba kasa kautewa ni ana alo choba kabati koria una lama ni dona buda sa sina itu na daba kasa ba la komia wolikina me wa wolita karai da sa kalle usar na sui en dela ni buda karai da sa ba ke na sui mamada kasa ba la komia woli kina me wa wolita karai da sa le usar na sui en dela ni buda karai da sa ba na sui mamada en bula rambe kana sui kedengo ngai kana tine tolu kemuni ngana turanga choba kuni sakila sangai kan tine ba sangai kata lebi yau kokoya moya mo profesa en bugni sui ngo kaka wi kemundo na sui mamada dorongo na bosa choba sakaba ngo na turanga ko choba kina sui ngo raida au na baba au na baba ruma na idelo we kemundo do mangai daba ni tarati na sui biutigo tigo iko ndo na sui cara di kentu na kalo ni tetu ngono ko sama mala tu na non dembula tine bitu awanga yana provinsa me bakasa ba roti be yau eni usai tigo na provinsa san dua mai na rorongo karaida saya ba bala mai kar san dui toro na sui kina ke na isa awanga yana provinsa me bakasa ba roti be yau Ersandui toso, tine walu. Ia ni usaba raida tiko raida sa tumbu da ke mai na ke na ua. Ke na lewena. Ka saba sulumi taudo ko na kulina. Ia sa senga na daba. Sa tu ke na dango sa set ke na lewena sui sa set. Sa form tu e senga na vengu beira. Sanga i bosa be au ko e kakaya. Moi na provinsa kina dangi. Moi na provinsa ko na lubini tamata kakaya kina dangi. Sakaba ngo na turang ko choba mo mai na mata ni dangi baba mo lako mai kina nai vengu ka vengu wir na no kungo merdaba au anga ia na provinsa me bakasa ba roti biau kasa anga rumira nai vengu kar sambula kasa tu de mai na bandra e vida do na valu vakai tamera sanga ka be yau ko koya koi kona lubini tamata na suinrongo sai ko na matangali dei Israeli. Raida ersakaya sama mada na suinda kasayali na kanda nui kina enda sa nruti mundu laki koi kenda isa ngo saranga na kende yalo na bunga na ngauna ko ngo moye kina provinsa ka kabeira sakaba ngo na turanko choba raida au na kilida na nomundo imbulmbulu ka kauti kemdo zake na nongu tamata mai na nomundo imbulmbulu ka kauti kemdo kina bonua ko Israeli ia ndo na kina ni sayo ko choba ni usakiliza na nomdo imbulmbulu ka kauti kemdo zake mai ni nomdo imbulmbulu ko kemdo na nongu daba kila na kalusa tu wara mina bueti kenda zake to sama reida ka boda bara na ruana madha wango na nonda nganga e boga totaki mai na nonda sorvaka ka sula nonda mbula kini belu taki ni alotambo kami usa solia talanga na longu be kemdo go na alotambo kando sambula ni usaba katikori kemdo talanga kina nomdo bunua dona ngai kila ni sa yau ko choba kausa tukuna kausa da kaba talanga sa ka ko choba sanga yado mai na ngauna oba brimina kanina woti no nonda rona madongo ndo wakila no visa uli no ndo isong song luto mai na vika ande sa raida sana visa una nonda mbula sana yado menda luto bugalo menda luto buga indina balata na kabina kata lo malangi weekend ne tu tin ngaungo do na ngai rawata na kau kau ni salo so mai weekend do na daba do na ngai ndo tukuni au ibei keidei ka do na daba ne bubuno na loki no muda daka Jerusalem ya lama ni no muti go lama ni vale sana kubu na isor na matagale la ina bitu simberni ola ko bagan rati urton le bu vale ndalutu lotu rawa kana volta boga sangarata umanda na matan tunikalo ke na kena daba ya chobe ke anda sin rawata ti kunal ndo ne anabuna na be ka ke nda kresing do yado kana volta boga sangarata umanda na matan tunikalo satu na matan tunikalo enda salo tu tiko sanga isenga tiko na kene aldo ndo na isulu me tokar na bisinga lotu rawa na matare la imberningai ya na nonda Jerusalemi ke chutia na bune no mudaka
na wili kina no train o wondo kina na lori o wondo kina o desho do wondo bata e kadhibi tigo na kalo mo tigo na wana tigo tundina dina ni o daga tigo na saumi kina ia na isawe saumi kina lo malangi o kwengo mo tuku na tuku merambula kina na kamu samaria na bibi ono ke o lago kina na bono ni songo se na bono da o kadhibi mendala ki boga tabte kanda kina niu sa senga ni mandu ataka na dava keidei ni sai koyongo na kau ni kalau me boga mbula kina ko reando er sabang bauta saliu ver na chiu ver telanga na kaidei maten tutani na vuni nondanganga se na vuni nondanganga oira na tamata turu ni kendo talnoa ene wol dada ka sai ko na alotambo e kau e bebo sina itikenda na daga na wase ruo tine tol rongoda asarere be ir na kai be kana ya me ni buka wanga sandi be semba aki asa tugando be ir baga andonga arsa wasina itikenda na na daba ke baka sa wakaki na be kento ne song lote Brisbane mente to san do bata mente wan dina taka ni alo tamu sa tu baga wasina itikenda only when we come to Jesus sana rauni sulemi kenda na alo tamu arsa wasina itikenda na alo tamu arsa bate bu merbosta kana bosta tani na nom dombo la sana dua tani you become a familiar people we are already a peculiar people and dua tani on singa tamu dua tani na kainda kania ia meba kasa sulebe na alo tamu meran davuta go na kaukoa na alo tamu e kaukoa na alo tamu e vekadibi go ia ni to sa la kan tine wasetin ka tolu tine rua to sa la wana turanga kalolo tigo ada basayado kako ni kurumbu ini sona ngau na bos me bi ko indonaka ngau na bos me kini bi indonaka treat that is the spirit of God is speaking to you sakana alo tambu le sira mai bi ya pana pasa bat ke saula kina daga kausa kadibi rokina ia ko rawongo ni ro saba talai raw na alo tambu e bei bo talai na alo tambu e bei bo talai na alo tambu e rausa lago ki selusia rausa ngai sokota ni maikina ki kipiro na be bonoto do lokina mukinatiko Holy Spirit has been sending you na kauko ni alo tambu e be ba rangita ki na alo tambu e be luta ki na alo tambu ia na woni mote bu na wase ono tine tolu tuna anongu alo tambu ene sengi be leti tigo kena tamata me sadaba sengi mundu e sa metalu bona isulgo seni raw be chisu na nona raidi raw na le rongo me sa bota le raw tani mai na wer seni karo rowa e mosibwa ia wo bininak na ngona salo ki sa tu raw tana chisu me sulebe raw na sulu ni aldo don na sulgo sa wara ki kulikwa ni o sadita ka me lumuti na lo tamu besinga ona tokar na sulu ni aldo don ia na sulu ko ya ena sulia nga ko chisu kama mai bolia bua ena no musolia be ko na no mudaba sa boli tagi ko ki ni yoto tini song lutu au sa boli di ko mai bolia be una kola mo ba yaukina wa boli di ko mai bolia be una sulu mo tokar me ka kundere na lumu wale be ko mandu ataki au sa boli sulebe ko mai bolia be au na lumu na alo tambu mo rairawa kemni turan kena marama dinan sama imbal na tamata ina ngauna ya ne mateni atama ia sa tu daga tal ne karuani atama me ia na bibang mulai sama talu wana sulu ya dondono rausan di taka na sulu rauni kau ia sa sulebe rauna turanga na sulu kulin lami me raun bulakina sandusi ko ya me na mai mati ka ia na bisreki ia na bibang mulai wadaba oiko ena singile buniko ombo ko waili boko weli na kakoya rongoda na enda na senga ni rombula rawa en dona tikini ngauna kebo ka sing liute kenda na daba alo tampo me ba un geta na nondambula na ba tule wani nonda ba kasama na ngandre ni alonda en andrevi kina na be tikini ngauna tandua me be tumberi tiko na daba alo tampo enda ngandrewa na idengu ni mbula bakalu me drumi kenda en ka wakai tamera na kaukau wakai alo ena sumbutira sa wakarotu mera taukena sa nonda ngangandre lewu taundua menda lumuti ena vesinga mena alo tambu ni kalu me wakarotu kenda kena sobaraki na uda taumuri sa nonda itabi menda ngarana iwali ni nonda malmulumu me wakasawataki na lamanda
mai na dunga tukali kedenga sana ngai tau mai na uda tau muri me baka na kena sobaraki na uda tau manda veiri tise peli me baka ena singa ni pentiko kana bota kila tinika walu tikinendua au arongo in sao tina be kaungo awangai rai dendorangi lo saloso me lo malangi asa lebu na nona kaua sara rama koburu na nona daba ukuku mosoli ko endai wana turanga wangalala taka nambula me bogas wasabata gendendai na sangani lo mamu me bogarota ki kina kana sobora kina uda taumuri kena beba kalonga taki ni kalu ena beba sinaitira ersa bogas wasabata ki mai na non randu kali kedenga ka baka rota ki baoti kina ngauna ni beba kambulu taki kena ngauna ni beba baptista ki ni ala tambu na revelation and reformation. It is time to revive and reform. It is time to be awake from our spiritual slumber. A change in habits, committing ourselves into the call. Sa kena ngauna ngomende andra, ni de sakila ngauna. Time is short. Time is almost finished. Do you reflect the lovely image of Jesus as you do? Then I was pointed to the earth and saw that there would have to be getting ready among those who have the late embrace of the third angel's message. Said the angel, get ready, get ready, get ready. Ye will have to die greater death to the world than ye have ever yet died. I saw there was a greater work to do for them and but little time in which to what? To do it. Eutinia, do kerebe choba nadaba, enangau nadaba, wule uze muri. Sada kaba na liba ko choba, na ude ana alo tambu. Na ude taumuri, na ude emuri. El tamate andu asair na leo nilotu. Na buno bido na buru burongo. Tuwa rauna kalau musulibi kenda na alo tambu. Ia na keni dada kamenda daba, kerea. You need to go down on your knees. Kerea na alo tambu. The Pope is urging the U.S. President, Donald Trump, to pass the National Sunday Law. Ausa wiligo tina quotation go. Ausa nuita kanindra bagarukina. Revival and reformation of true godliness for the outpouring of the Holy Spirit in the form of a later rain for many will be called in faith. Na ado mai nangauna lelebu eran patana non rolutu. Sa otina be kaungo ka warede ndo tentan langilo singona Revelation 18:1. Mai loma langi saka lebu na nona kaukaua. Sara rama kuburu na kukung go na uda taumuri. Na uda taumuri na ala tambu metumberi kenda kina nganga ungo. Jesus ame Mateuti. Sambulu ya satu datali. Satu datali saka uda ke loma langi. Ni kuwa sanon dambete lebutiku. Sabaro lesuma indona tui. Abaro lesuma indona tui. Ni sarere mena lom ni kalau. O kwa sabadaba? Wunin bula be ira kedanga na tamata. Asa baka mulidi kenda menda biuta na ibala sa senga ni baka kay nanganganda da baka buru menda iya na ibala yala matua ka yala donu ka baka lo tuya nangaw madaba ngaw nanggo na buru ngo ni na sawara ka nakani beba kalunga tagenda sanuitaka kay na nona rai baka yuko kuna kalulemu na nonda baka bula ko Jesu Kristo ka o teito na wasiru tingin tilkandua tol na ministry ni bengara bine Jesu samay Mateo tina senga ni may matali. Sa tigo na laman nilong itam sar may lamalangi sa non tambe telebutiko. Sa bola kan dona singa mele suma indona tui baka yukuku. Sa daka o tingo ko ya sembera mai go nangau nungo. Niku ake mturan kena marama. Awaraki ko tigo Jesu me solabe ko na wala tambo. Sa wara o tine bele wai. Me sana mai songoti na katumu na loma. Au ya tarongi ko kasureti ko na singile bunikua. Raida na weni ba ko stiku ngaya. Raida na lingana lele kena lingana le karo sember ni be baba. Ngauna rosa na be baba kina. Sa koya na ngauna sana tau kina na ituki ngore na ndel ni tebeli. Me sa ajen na be lawai. Me sa oti na be ka me baleta na nonda ndui kisi andua. Sa nuita kanina na buke kenda. Menta kau kanganga tiku. Chisu sabo le kan lesmai. Tu da ke mentalanga tani oti non sere. Me oti kina na bulingo na ka binikua. Saya laki-laki
Ti una serengo oni satu wara mo ni tauda mai na uda ngo ke mami isi ni alvinaka e na muni be ulu tanga i bunga ke mem sarongo da ra no mani runa madongo sakena ngau ni salame ke mem bula kina me lutu ke mami na uda taumuri men rangati na ne mami bula me ke mami lako kanganga ti ko na buru-burungo isi na kaloni bosota na bunga ngauna ke msenga benga ni ndoro koba kandondo kana be ka ngoni ndoro kobi sen dokai kina na turanga ke mga binibina kan yoni sa sota o tinene mami lia ni buke ke mami na ngaunango ke msawara ka na udango me lutui ke mami kan rengati ke mami ka maroro ke mami na be lago duindu eso ke mena duin lago kina ka baka ungeti ke mami ka sulebe ke mami na alo enganga me tukuni ke muni ber na ke mami bina bale bina lo ma ke be ba kalunga tai ke na sing tambu chisu ne bambula amen.